cemaat, bugünkü cuma hutbası köpten beri jariya kılıp aytıp kele жатқан ayal zatını okup. Eger baykasanızlar Kur'an'da 114 sure olsa oşonun birisi An-Nisa ayallar degen sure var. İslam din ayaldı zevceten kerramel İslam el-mar'ate zevceten İslam din ayal zatın cubay katarı sıylar. Allah Teala ayal zatın cubay katarı barıktap sıylar bizge sabah bir yürü. Öz ayetinde Allah Teala Estağfirullah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم. Allah'tan belgilerinden emes mi? Bizge bildiriş için jasap atkan, biz havaga alış için görüşüp atkan belgilerinden emes mi? Silerden özüngördün aranardan Allah siler için mıhtı cubay jaratıp berdi. Liteskunu ileyha anı menen ubaqtılığı bu dünya. Etkim tübölük yaşamaydı. Ubaqtılığı rahatlanıp jaşoğun için. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Allah Teala silerden cubaylardan ortasına süyü, çınığı meyelim, çınığı dostluk, çınığı jakınlık, tığızlık jaratıp bermedi. Allah Teala ayal zatın cubay katarı. Allah Kur'an'da ayal zatın çetip bakta mı? Allah ayal zatın kız bir duvar ece karındaş katarı sıyırasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz hadisinde men ibtela min hadihi'l banat ev el-ahavat bi şey fe ahsana ileyhinne kunne lehu sitran minen nar. Sadaka Resulullah. Kim Allah taraftan 3 kız verilse, 3 kızlı olsa, 3 bir doğan yece karındaşlar var ki. 3 kızlı olan erkek ata. Ayağın ayıplamayı, sen kızını töreyi veresin, kızını töreyi veresin bebeği, Allah bana şunu verdi. Der. Alardın talim tarbiyasını oңдоса, mıhtılasa, okutsa, anan turmuşka verse, kıyamatta olsun 3 kızı, jana mıhtı mamile kılgan ece karındaşları kıyamatta oşol erkek üçün tozoktan pardalap beredi. 3 kızlı olgan ata üçün bir şart menen. Atten şu dünyada erkek tuyaklı bolup ötkete tokşayım. Devey, ana aytpay, göңülünü da keptirmey. Kızdı Allah Teala berdi. Maga uşu kız arzıydı ekem. Men kızga tatıklı ekemin. Allah kız bergendin arkasında men üçün bir jakşılıkты жазып atat dep. Sabır kılıp ötse, oşol kızları kıyamatta atası menen kapasın beyişke kirgizedi. Kara. Ayal zatın Allah Teala oşetip sıylar. Anda başlayla. Ayalın tağırağı adal nikemizdeki cübayımızın hukuku. İslami üybülü eğer de baş koşup yaşaytırgan olsa al iman өлkөsü dep eseptiler. İman өлkөsünün sırtkı jetekçisi al kүйösü olsa, içki jetekçisi Malika padişası al mıhtı münözdü oşol cubay bolup eseptiler. Bирок ayaldan hukuku kayerде? En birincisi el-amr ala ta'atillahi ta'ala
жубайга, аялга, Аллах Таалага сыйынууда көмөк көрсөтүп жардам берүү бул аялдын укугу сакталат. Ибадат кылууда, намаз окууда, орозо тутууда, ислам талимдерин үйрөнүүдө күйөөсү себепчи болуп көмөк көрсөтүшү күйөөсү өзү. Ошондо аялдын укугу сакталат. Аялын намаз окута албай жүргөн эркектер, ал аялдын укугун сактай алган жок. Аял алар үчүн бир буюм сыяктуу, колдонулган бир буюм сыяктуу. Аялын намаз учурунда окудуңбу? Тасбих тарталдыңбы? Зикир айталдыңбы? Деген күйөөсү аялдын укугун сактаган болуп эсептелет. Тилекке каршы көпчүлүк намаз окуп аткан эркектер дагы өзүнүн аялдарына хижаб кийинтүү маселесине келгенде чоркоктук, анан мококтук кылып атат. Хижаб аялдар үчүн ал бир күндөгү окулуп аткан 5 убакыт намаз кандай фарз болсо, аялдар үчүн ошондой ородуу ошондой фарз. Тескерисинче, кээ бир эркектер тойго, жакшы саамалыкка, бир кечеге барганда аялын жарым жалаңач кылып кийинтип алып, чоң колдун арасына ошентип кирип барганды сыймык деп түшүнөт. Бүгүн сени көпчүлүгү суктанып тиктеди дейт. Өзүнүн аялынын авреттерин башка бирөөлөр көрсөтүү менен машталып рахаттанат ошол эркек. Ал аялын укугун сактаган жок. Ал аялды аял катары, жубай катары эмес, айбан же бир буюм катары кордоду. Кээ бир эркектер бар. Жанындагы өзүнүн ак некели жубайы менен тойго барганда, достору менен эркек катары учурашып бүткөндөн кийин өзүнүн дагы аялынын ошол эркектер менен учурашып, өбүшүп саламдашышын каалайт. Ал сенин аялың. Буюм ал чөнтөгүңдөгү телефон же колуңдагы бир атырың. Мен себинип алсаң болот, мен сүйлөшүп алсаң болот деп берсең болот. Атты айтсаң болот, минип көрчү деп, машинаңды айтсаң болот, кана бир сынап көрчү бир айдап тияк-тияк. Аял ал сенин жубайың, каалаган эркектер менен учураштырып, аны өбүштүрүп коюп карап турушуң, сен жубайыңдын укугун сактаган жоксуң. Сен жубайыңдын укугун тебелеп тепсең, жер менен жексен кылып жок болот. Ал сенин койнуңдагы жубайың да. Аялдын жубайдын укугун биринчи сакталышы, аялы ибадат кылып жатканда ага көмөк көрсөтүү, же ибадаттан кайдыгер болуп турганда эскертүү, ойготуу, анын укугун сактоо. Анда кулак сал. Пайгамбар айтты: "Рахималлаху раджулан кана минал-лейл, фасалла, ва айқада имра'атаху, فإن أبت نضح في وجهها الماء." Allah bir erkekti öz ırayımın aldı. Allah bir erkek Müslüman, bir erkek mümindi özünün ırayımına aldı. Irayımına aldı degeni anı ırayımına aldı öyle olursa günahını keçirdi. Tünü durup namaz okusa. Erkek tünü durup dara kalıp namaz okusa. Namaz oku bütün ve ayqada imra'atahu, janındağı töşökte şirin tatlı uktap жатқан жубайы ақырын ойғытса. Фәин әбәт ойғытпай қойса, аял надаха фи вajhiha ма, дағат алып келгендегі қолындағы мың сулардан ақырын еркелетіп бетіне шашып тұра қой. Намаз оқиған сендер екі рекат намаз оқып деп ойғытса. Ошондой эркекке Аллах
Antkeni Peygamberimiz la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Özüne yaxşı görgөн nerseni özgöge ıra görmeyince toluk kabul mümin emes. Özün okugan 2 rekettin sajdasındağı 5-ci jitim nege sen özüңdүn jubayına ıra görmeysin? Jubayını oygotup anın ibadat kılısına kömek көрсөтүшүң aga жардам беришин анын укугун сактоо көрсөтөт. Суу чачып ойгот дегени акырын эркелетип ойгот дегени, суу чайнап ойгот дегени кумгандаган суу башына куйгур деген эмес. Анда бирөтүп айрыласың аягында. Кордоп жок кыласың. Суу чач дедиле мында келип анан чакадагы сууну төгүр. Өмүр бою аялсыз өтөт. Акырын эркелетип Şekesine suyup, keli göz namaz okuymuş. Senin namaz okuduğun bana cahil. Sen namaz okuduğunu da ben seni kütüp bırak. Sen benim arkamdan namaz okuyorsun. Göz cemaat olmanı okuyorsun. Deyip, anı oygotu, anı hukukun saktı. Hukukta alsın. Bu gündüzü kirci öyle. Bu geçke ayında yürüp, körlüğü kasta oyunu yürüp çarçap kalır. Deyip, hayra tapta oygot, hukukta koysam, anda anın hukukun saktı olmaz, anın hukukun kordu olur. Kemir ayarlar. Benim kabinetimde solun üstünde ayağa göp katlar duradi. Ayal zatынан geldi. Ustaz, bizdin hukukumuzu saktalmay atar. Biz kordu olup atarız. Argasından sizge momintip barak kat yazıp gelgenge majbur bolduk. Erkeklerge aytkılaçı, yetkirgileçi. Hazırdı elektronlu, internet doğrunda ayal zatının hukukunu bilsinci de ihlak gelişti. Biz salaka geleydi desek, bizdi salaka jönötpeydi. Jönötpөгөнünü az gelgensin, özdörüce ukkan sabagın bizge aytıp bere almaydı. Sen bana aytıp bere almaya kalsın, ben özümün ukup geleyinci desem, jönötpey atat meni. Ey karılayın erkekler, erkek cemaat, ayağın artık jönötkünü sabaka gelip özünün hukukunu bilsin, özünün hukukunu koşunca silerdin de hukukunlar bilsin, sileri siley durgan bu. Bir ayağı mağa çaldı. Men özümdü jogottum. Kuyömdü jogottum. Ayağında perzetlerimde de jogottum. Düşünmedim. Kantip. Özümdü kantip jogottum. Kuyömdü jogottum degenin düşündüm. Kuyöm kayıtsız olsa gerek. Perzetlerimdi jogottum degenin al perzetlerim köşüpsa gerek. Ha özümçü sen. Özüm çalvatmayısın mı bana? Ustaz, özümdü jogottum. Kuyömdü, perzetlerimi jogottum degenim. Bizdin üyde internet çuvalgısı girgenge çeyin, biz oçor başar bolup, bir dastorkan aynasında İslam talimlerini ötüp yaşay gerek. İnternet çuvalgısı girgenden başlar, bizdin üyde Wi-Fi girgenden başlar. Menin kuyömdün birinci jubayı Wi-Fi anan internet oldu. Tamak kıçaktı bozuk filmlerin altında oturat, ketir kalkmayın. Baldarım da atasını erçoşa ketti. Men kuyöm menen baldarımı jogottum dep atat. İslam tarbiyası bizdin üyde gitti, kaçıp gitti. Anam kayısın ayakını kubusun. Allah öz ayetinde sallallahu aleyhi ve sellem وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرَ عَلَيْهَا Sadakallahu aleyhi. Üybülögünü namazga buyurun. Alardı namaz okuduğunda sabır kıl. Okuvaya koyuş mümkün. Karşı çıkış mümkün. Özügüle okuyuver deş mümkün. Namazga buyuruy turgan bolsan seni menen yaşabayın deşi mümkün. Arganday danışmandуулuktu işletip alardın jürögüne namazını rakıp sal. İnternetke korotkon vaktındı ayalın menen balana korat. Ayalın bunu kokursana korat. Ankene Allah öz ayetinde sallallahu ya eyyühellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara ve quduha an-nas vel hijara sadaqallahul azim. Ey iman keltirgenler, kömürü, otunu, taş anan adamların denesi bolup kızıtıla turgan tozokton özüңdü en argacı anan üybülögdü ayalın menen uul kızыңды saktap kaldıran.
Укугун сакта алар. Бүгүн укугун сактасаң, алар козоктон сакталат. Анткени пайгамбарыбыз "Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан рa'iyya" ар бириңер жетекчисиңер, карамагыңардагы үй бүлөңдөн, аялыңдан, уул, кыз, небере, чебере, келиниңден кеп баш менен кыяматта жооп бересиң. "Вар-раджул ра'ин фи ахли ва хува мас'улун ан ra'iyya" Erkek үй içinde, ал жетекчи. Карамагына бөлүнгөндөн бүт бардыгын кыяматта кеп баш менен жооп берет. Hazreti Ömer, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Allah'ın aldığında esepte tutulardan burada, bugün sen özünden özün esepte özündün. Ayalıma çin ile dini terbiye verdim mi, hicapta kirgizdim mi, namaz okuttum mu, balamı Kur'an jattattım mı? Köpçülüğü balasını futbol komandasına koşalmayın. Tüşük takılır. Köpçülüğü güreşki, bokska verip çimirdeneli bolup atar. Büröөнүн balasının murdun kanatı koysa, büröөнүн balasının dağısın жерге тийгизип koysa, balam balban çıktı deydi. Oşan üçün oşol balam görünmögen şeytandan жеңилип atkан bir işin bolmaydı. Ekincisinde töylü, ayalının hukuku saklanışı ekinci. Hüsnül huluk ve hüsnül aşra. Mıktı mamile, anan jakşı münöz. Hüsnül huluk belsemme yüdeve kullel cerah. Jakşı münöz, bardık deneni davalay turgan, bardık denege darıla turgan, balzam siyahtı. Al balzam darı kalibili. Bu mıktı münözünde balzam darı siyahtı. Allah'ın buyruğu menen barına jabırdı. Oşon üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ma min şey'in ethqalu fi mizanil mu'min yevmel kıyameh min husnil huluk ve innallahi yubghidul fahişel beriyye." Sadaka Resulullah. Peygamber aytты. Kıyamette mu'mindin amal tarazasında mıktı münözündey hiçbir nerse salmak basalmaydı. Ayağına kılgan mıktı münözün ebegeysiz jogorı turadi. İnnel mu'min la yudrik bi husni hulukihi derecete saim el-qaim. Mu'min mıktı münözü menen gündüzü geçke oroza tutup tünü taňatça tahajjud menen ibadat kılıp ötkөрgöndөн soğuna jetedi. Mıktı münöz bu özüңdün ayağına. Oşan üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalar soraştı. "Ya Resulallah, insandı, adam balasın, musulman, mu'mindi, beyişke en köp kirgize turgan kaysıl amal?" dep soraganda Peygamber, "Takvallah ve husnul huluk." Allah'tan korku, anan jakşı münöz dedi. Münöz, jakşı münöz. Kebir erkekler var. Sırtta özünün çöyresi, özünün dostu, özünün kesipleşleri menen mıktı mamilede olur. Jılmaygan avalda çileşir. Üyüne gelişi menen, üyüne girişi menen kabağından karca, ayalın cubaya katar emez, ayvan katarı aydalanat. Bolbasa Allah Teala Kur'an'da son bilen "Ve aşiruhunne bil ma'ruf." Ayalınlar menen mıktı mamilede yaşa. Cevap olsa "Fa imsakum bi ma'ruf." Anı jakşılık menen karmap kal. Sana berilgen mümkünçülük bul jubay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İttakullaha fin nisa fe innekum akhadtumuhunna bi amanillah." Ayallarning hukuku jönünde, ayallarning hukukunda Allah'tan korkula. Ankeni siler, anı kaynatandın amanat emes,
Allah Taala'nın amanatı katarı sen anı adalda bir söz menen nikeng algansın. Al Allah'ın amanatı ya. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. Ayollarga yaxshi so'zlarni aytib qisat qilavergan. Uquluqtu, anın qulog'i suyunsin, yuragi eljiresin. Ankeni alar qiyshiq qavurgadan jaraldi. Bo'lganda da anın eng qiyshiq jeri jo'g'ri jag'i o'sibdi. Qavurganın eng qiyshiq jeri qatu jeri, bujuygan, nurgan jeri. Eng qiyshig'i, ani tishlab da tuzay olmaysan. Bazıqa baltamından akır oturup alıp vursan sınıp kılatam. En kıyışık jeri. Ayağlar en kıyışık jeri. Al başça. Başça kıyışık. Bugün anam moldaki başçalar kıyışık eken adam başını türbe kırdı. Başça kıyışık degeni al. Ağa nasıl aytsan kıyışık jeri tüzdölür. Akıllı tolur. Men aytib atgan gap jo'g'ana payg'ambar. Fa in zahabta tuqima kasarta. Tuzdayn desam o'sha qiyshiq yerda kasarta sindirib olasan. Oyoq sinib ketasan. Va in tarakta lam yazal a'waja fastawsa bin nisa. Tegele qo'ysam bishaygan bo'yicha yashayveradi. O'shandan ayollarga mezgil menen Allohning oyati payg'ambarning hadisi bilan aralashtirib nasihat aytib tur. Ayaldın kıyışık yerine gelgende kıyışayganca yaşasınlar. Ankeni kırız elde nakıl gap var. Koşuna sokur bolsa gözümde kısıp etmeydi soruyor. Bunu oldu da gözüm cumhur durgada vallahi koştan bolmasın. Ayalın bir yerde kıyışayıpmasa kıyışaygan boyunca sen de ajanda otur. Bu degeni ayağının sağa olan fikir biraz buzulup kalsa yenilip ver. Bilen ki açıp çözüm. Temelep edesin anın fikri. Biraz o sol günü temelinde de kalpasın. Kursat olmasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en akırkı nasihatı, Arafat'tағы, Kaydıraşı hacındағы en akırkı nasihatında men sizlerge ayallar jönünde aytamын. İstavsu bin nisa'i khayra. Ayallarga mıқты muamele jasadılar eken jubaylarga. Al beni, al jubay, al kız gece kardeşimiz. Anın hukuku saklalışı qanday? Estağfurullah. Allah öz ayetinde فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً Sadakallahu aleyhi. Eğer uylarına girseniz özüngörden başlar, özüngörden salam vergiler. Allah'tan alınan bereke jagımdуу jaşоо düşöt. Ayalın hukukun saklalışı mıhtı münöz. Yaxşı jaşoo, yaxşı mamile kıluu. Oşon üçün Peygamber ya bunay, "İza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alayk ve ala ahli beytik." Oğlum, anasını Malik, oğlum, uyuna girsen salam ayt, "Esselamu aleykum." Sağa da üybülüğüne Allah'tan bereket düşürdü. Men yerligini aytpayla olan bir yerde bir 200'dey ayallarga sabak ötüp aldın katlarda bir 4-5 aksakal oturdu erkeklerden. Sözünün başında Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu desem bürüsü de okup kaytargan koydu. Bayağı konuşup ketkendey olup kayra meni qarap duruştu. Nege jogop kaytarmadыңар desem ayağımlar salam alçı olaylı gelişti. Men salamını maçını düşünmüyorum mu? Sizlerge Allah'ın tınıştığın, merimin, berekesi tileyim desem, şu sizlerin cemam var. Desem bir aksakal duraydı. Oy, hangi ayağlarına salam aytamız? Men ayağıma salam aytam dedi.
Ооба, аялыңа салам айт. Ой, ал мен аялым салам айтпайм дейт. Шундай дейт. Жоқ, аялыңызға да салам айтасыз, қызыңызға да салам айтасыз, келініңізге де салам айтасыз деп айтты. Ой, шундай болмайды, келінге салам айтса, бақчы беді. Келін ал біреуінің қызы деді. Қара. Анда мен айттым, сіздің қызыңызды дағы дүре, ой, біреуінің қызы да. Адам емес, бұл айван да деп. Сіздің қызыңызды айванға теңеп бір қайната сіздің қызыңызға салам беріп аятса, не дейсіз? Салам берген үйіңер кетірген. Ассаламу алейкум деп. Алар да ва алейкум ассалам. Жуатсın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem La tedhulûnel cenne hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tehabbu. İmanlı olmayınca bir işe kirmeysiniz. Abirok biri-birinizi жақсылап сүймейінше иманды да бола албайсыңар деп. Субханалла. Өзі bir işe giriş üçün iman şart. İmanlı болуш üçün biri-birinizi сыйлап, жақсы көрүшүш керек. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. Peygamber aytты. Men sizге bir нәрсе үйретейинби? Егер ушуну эле жасасаңар, анда жакшы көрөсүңөр биз-бирге. Жыйынтыгында иман болосуңар, анан бейишке киресиңер. Сахабалар баардыгы умтулуп пайгамбарга умтулуп, айтын я Расул, айтыңчы. Пайгамбар айтты: "Афшу салама байнакум." Саламды бири-бириңерге угузуп айткыла. Ассаламу алейкум деп. Эки кошну урушуп кетсе дагы, чыга калса, урушкан кошнасы турса, "Ассаламу алейкум" десең, ушунун бир ушун көкөсүн көрсөтөм экен деп бая эшикте күтүп турган кошнасы дагы бул кошнасына салам бергенден кийин ойлонуп чөт да. Бул салам берип атат го. Мен муну бит талаштырып уруп алайын деп. Деп ал оюнап кайтат. Эркек менен аялы урушуп кетүү да кайра эшикте сыртка чыгып эле таныган киши болуп кайра келип "Салам алейкум" десе аял дагы айтат да. Бул мага салам айтып го, баягы урушуп кетти деген. Анан кирген сайын бетиңден бузулгун. Сен ушу жыргатпадың дей берсең, жарашып аткан учурда мушташып кетесиң. Ошондуктан ассаламу алейкум салам айткыла үйрөнүлгөн. Салам айтыш менен аялдын укугу сакталат. Аны ийне катары, жубай катары баалатасың. Убакыт аз калды. Үчүнчүсү, хукук az-zawja ala zawjiha al-infaq wa adam al-bukhl. Аялдын кийимин бүтүндө, курсагын тойгозуу, мыкты нерселер менен анын көңүлүн көтөрүү, бул аялдын укугу сакталат. Allah öz ayetinde estağfirullah. "Er-ricalu kavvamun 'ala'an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd ve bima anfaqu min amwalihim. Sadaqallahul azim." Biri-birinden bir münöz turaluu, artıkça kıluu. Je nafaka berүү, azıgoga kiyim geçe menen kamsız kılganlığı sebeптүү ayallardan erkeklerni biraz jogorу kılıp jarattım deydi Allah. Kara jumuştu iştegендigi үчүн, аларды өз никесине алып баккандыгы үчүн. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Динарун أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك." صدق رسول الله. Allah yolunda kayırmılık kılgan bir son. Bir kuldu azat kılış için koşkun bir son. Je bir miskinge, bagar görürcekö bergen bir som. Uşunun içinen en sowaptulusu özüңdün ayalыңdın kiyimin bütögөнгө, je kursagын toygozгонго, je şaket, je сөйт алып бергенге, je анын көңүлүн көтөргөнгө берген bir somu azırkı жок-жоксу айтылган 3 кайрымдуулуктан сооба артыгыраак турат. Ошондон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен анфаqa nafaqatan ala ahli yahtasibuha fahiya lahu sadaqa." Жубайына балмыздак алып берип атканда дагы, şu балмыздак жеп bir көңүлү көтөрүлүп кетсин. Балмыздак менен анча-мынча өз көңүлү көтөрүлбөйт. Анткени аялдар
балмұздақты тамақ қатар көрмейді. Алар үшін жалтырақ шуба, аяғы мықты өртік, мықты көйнек жолық. Абырақ еркек аялына балмұздақ алып беріп жатқандағы мықты ниетпен ұшыны менен бір көңілі көтеріліп қалсын. Аллахым, жақсы ниетпен берсем дейді, ұшын балмұздағындағы соғын Аллах Тағала сен үшін аялына қайырлылық қылды деп соғып жазған. Көпшілік аялдар ұстаз, жолдошыбыз, біздің күйеулеріміз бізге тап-тақыр киім алып бермейді, ақша сұрасақ бермейді деп арызданышты. Битір болу, бақыл болу, бұл ең начар мінез. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам қайырымдылықтардың ішінен ең мықты қайырымдылық жұбайыңа, ұлың менен қызыңа берген, алып келген тамақ ашын ең мықты қайырымдылық. Бұны менен аялдың құқығы сақталып жатады. Бирок Allah öz ayetinde tam böyle. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ. Bay, bardak, kolunda bar ekenine caraşa cübayla mamile kılıp alıversin. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهِ. Alemi kimdir kolundağı baylığı? Ölçümlü, çenemli, azırak olsa Allah ağa bergen çelik ele kılıp Jubayın yoluna dursun. Suyuna günümüz badın bir rol ötesi daha koşnadan karısıla dürleşin. La yukallifullahu nefsen illa ma ataha. Allah Teala hiç kaçan, hiç kimdi alıcı etmegen nersege majburlap buyurur. Allah özü bergen nerseni gana gözüm özüm duradi. Baylar, baylığına caraşat, eskigine mıhtınam yarasın. Kolunda cukalar, avalına caraşat, barbarınca joğalınca. Bu ayallarının hukuku devesi atalgan sabaktın жалпы üstünen aytılgandağı 3 bölüktü gana öttük. Buyursa, ar cumanın 2. gündöründe 5 namazdan keyin 10 же 15 minut öttük. Bu vakitin içinde жалпы erkeklerge dağı, ayallarga dağı, ayallardan kalgan birinde ötebiliriz inşallah. Sadakallahul azim ve sadaka rasuluhul kerim. Amin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.